Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah. Melanjutkan yang kemarin, ringkasan dari periode pertama. Wa qad wulida sallallahu alaihi wasallam bi Makkah yaumal itsnaini ats-tsaniya asyara min Rabi'il awwali. Wa kana waliduhu qad tuwfiya qabla wiladatihi wa dufina bil Madinati. Farabbathu ummuhu wa arda'athu ba'da ummihi Thuwaibatul Aslamiyatu thumma Halimatu Sa'diyatu. Wa fis sadisati min umrihi tuwfiyat ummuhu bil abwa'i fahadanathu ummu Aymana wa kafalahu jadduhu. Wa fis thaminati min umrihi tuwfiya jadduhu fakafalahu ammuhu Abu Thalibin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di kota Makkah pada hari Senin tanggal 12 Rabi'il Awal. Tahunnya tahun gajah, cuma di sini tidak disebutkan. Adapun ayahanda beliau wafat waktu Nabi belum lahir dan dimakamkan di Madinah. Kemudian Nabi Muhammad dididik oleh ibunya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyusu kepada Thuwaibah al-Aslamiyah setelah beliau menyusu kepada ibundanya. Kemudian dilanjutkan menyusu kepada Halimah as-Sa'diyah. Pada usia beliau ke-6 tahun, ibunya wafat di tanah Abwa. Maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diasuh oleh Ummu Aiman dan ditanggung oleh kakeknya, yaitu kakek Abdul Muthalib. Pada usia Nabi yang ke-8 tahun, kakeknya wafat, maka ditanggung sama pamannya, yaitu Abu Thalib. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.